nanang. Apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito'y paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo. Mga gaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di paraparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da kat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo na iti pangaldawan nyo tado ti linuto kitay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang arudan ka ni nanang mau. Ay, adda nga minimimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din di kas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay ne, agmay-may saka yun sa mananita nana. Pimanaw manan dyan akyo? Wana bala siyang kaw. Nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo man na natagmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak mat kay den. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabalintang damaga po. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalaang na damuya mabalin na maabangan. Uray italang arabi. Nadadaulan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa'y tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pa'y mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasahe no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Hanggang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay laylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay nahawan na natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akat umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay-may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad dyan ako. Hangam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit. Kan saan na simentado ti diding na. Kan no agtudo agtud-tud. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Malahaya bam jasawa mi jerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog dyan muna. Ay, kastaya.
Mala, pastrakam nga rodan. Katipagpabalayulatan. Paspasin siya kayo na. Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kita eh. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at tagadayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabangibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong nitabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunamutlan bak nang mata kundi tulong. Ang amkas lalasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nag-isam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami na ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang laatulungan dagitag kasapulan. Sana may sa taal daw kunada nga road. Nagsayat kayo na. Aywan, awatan nyo na ito eh. Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati Alan na, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumarong karak tumarin. Kita eknon niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw na. Ay, wan nga roda. Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing pedan tupay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kumaano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan nga may pilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da nga may pilit damat. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ng impilit damot. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kumatinakiturugan da. Adda kumatrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Papay nanang. Sino nga tati nagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isoda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagijata tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da.
Kunak anumang limlimo dalaeng, ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang at talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga minida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damang nga may namang patarimaan dito'y balay. Isobi na ibay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagadaan niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan pudno launay day tamaritese. Nay, asino nga tatitataulan ti aso? Ay ikitaag man itatawa. Asino dagitan? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalanga da ti baknang. Amangan no da ito'y matantigundaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Laimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Aywan kabsat, awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may isang anak ko. Kat jemot may isa, inasawa mo lati taga dito.
Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Una, ngam tidaduma saan mat amaus-usar, ngam brand new amin da kita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron. Inka ginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorjana. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak mo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagusdan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang pati di parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matantay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man na sino dagi jay sa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya ban. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man lang. Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagnina-vase yun. Kantay dakila TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinut ko ti dagitay. Kan, ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita. Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Hawan mo't tindagitay bagda dito Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung ama mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo, tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nak nga ipatawid ko kan kaday jay.
Pakalaglagi pakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas kan pungan. Awan moten. Ay naghinamot laeng dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, katinala da siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta-sa kaskada baso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa ama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo nga min dito'y balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito'y balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga daing paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rod ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo't amaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamit abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel ti ritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak matan di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tanay. Kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Ala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May kabakit. Ay, di na bakalan pangasira. Ay, agyaman ak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day jay Loleng. Wan, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong, agkabil,
Mas kaawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga minide nga mapagbiit dalaang no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na. Iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong nga si pupuso kat di kaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayem mo, Tessie.